a ke mashaledi a dikgogakgogano tšeo di sarakantse go dithuto sekolong sa godimo sa Nwanati seo se na go le barutwana ba 170 ba marematlou go dumelwa go setlhopha sa bashimane ba go tšwa Makuleke ba tlhasetšwe barutwana ba go tšwa Ntlaveni block H ka Labohlano ga se go tlhake gore modubudi o bakilwe ke eng mootledi wa pesi ya go sepetša barutwana le yena ke motswa setlhabelo ge re fihla fao barutwana ba namela go senamelo re kgweditše maphodisa gomme ba re thuša seemong seo le ge maemo a be a boetše sekeng le kgono ge maphodisa a beile leitlho barutwana ba bangwe ba šetše gae ka ge ba sa thušitšwe ke tlhaselo yeo. When school was out, we went to the bus, and when we were in the bus, people who came to our school to attack us, they surround our bus and throw stone inside our bus. Batswadi le bona ga ba di je di wela. Ke na le bana ba babedi bao ba dirago marematlou o tee o nyaka go ithutela tša bongaka mola o mongwe a nyaka go ba ramolao seemo sa sekolo ga bjalo se nkuša botlhoko. Ba kgoro ya thuto ka Limpopo ba re ba gare go tliša maemo ka tlase ga taolo go leka gore ditlhahlobo di se šitišwe. We are equally calling on parents to be on the know of what their children are up to. More so because we are told that some of these learners, especially boys, are carrying dangerous weapons to school. Province ya Limpopo ga se a šoma ga botse go dipoelo tša marematlou a gola bjale kholofelo ke gore polokego ya barutwana e ka kaonafatša dipoelo ngwageng go.